Жүрек қаскен жүрек. Demek birden onu götürüyor. Bir yaktı da işte Bir beş yaktı. kişiden biri. Hem yok ya. Yürek yem, aşkadan yem, boğur yem, koçka yem. İçki organlarga jakşı eкен da. Juda yaxshi. Beş kişiden. Bunu maşı tamaqdan bir, tamaqdan keyin bir ikisi sırası bilinadi. Жылуу турбайбы? Xuddi başında uyga borganda shunday jiltib ichamiz. Suv ichsang ham bo'laveradi mana. Bunun tuzu var o, nesi var? Bunda Xudo bergan shifo bor shunday bo'ladi. Şifa bula o. Ha, shifo. Şifa suv eкен da. Tamaktan aldın iç gerek mi, keyin be o? Aldın hem iç gerek. Tamaktan aldın. Bir 150-200 gram içersin tamamdan aldın. Tamamdan aldığın için sırası tamağı yemeysin. Bir yarım saat ötküzüp özü tamağı yegin kep kaladı. O şu tamağı yegin yemegince tamağı yemeysin. Kança gramdan iç gerek hem bunu? 150-200 gram. 150-200 gram ha? Şimdi ben bölüp içeceğim. Bölüp mü? Al bir stakan içtim, hem daha bir stakan içip koyayım. Bismillah. Bunu 5 tuzluk ne? mikroelementler köp de bunda. Mikroelementler köp mü? Мысалы мұны бirinden içsen içine жылуыраак, tuzluыраак. Ошондой экен да бул, а? 5'ti içsen tuzluыраак eкен, ha? 5 su soğuk ekan. 5'teki soğuk mu? Номерлер бар турбай. Mınalar 5'ten çıkardı ekan, mınalar 1'den çıkardı ekan. Булар бирден чыгат экен да? Ошол онdan da жазып турат. Kızıl bulak deyip номер 5 ayı bulak. Soy 4, 5, 7. Бетін тапсаңыз? Бетін. Источник номер 1. Кызбулак дейді. Мына Кызылбулакта мынакей. Кайсы элементтер бар? 57. Калий, натрий, магний, хлор, фосфор. Анан түйін оқып тұр ғой. Бияк жагы аюу булакта болсо формуласы, мынакей составтын формуласы турат. Мына достор, Кызылбулактабыз. Жүрөк үчүн дәрі болгон суулар мына. Келип, бул жерде отуруп эс алганча суу ичип кетсе болот экен. Үйгө да алып кетесизби? Uyga olib ketaman mashina. Yaqinda deydi. Ben bir 15 kilometre. Жакын жерде турат экенсиз да? Olib ketaman. Bir özüm 4 kun 5 kunda içip olaman. Ушул 5 litrди 4-5 күн ичип коесуз өзүңүз. 4-5 kunda içip olaman. Дарылык касиети күчтүү экен да? Mesela jogam var. Давлением var. Почкада ham nima bor. Lekin ozgina mayroq ovqat yesa ichim ko'pkanga o'xshab qoladi-da. Mana shuni ichaman, shu bilan yo'g'ib ketadi. Bu ichaklarni qorinni barini tozalaydi bu. Tozalaydi bu, ha? Ovqatni ham yaxshi singdiradi-da. Ovqatni yaxshi singdiradi. Bunun foydali tomoni ko'p. Rahmat aka.